Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. I dag har vi drøftet vores samarbejde mellem Grønland og Danmark. Jeg skal understrege, at Grønland er en del af kongeriget. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. The premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the Who final said word? that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him.